that's true. Silitiko siya isifuna ama sponsorships. Afike Jobe ngiyabhekisa athi thina sitamnika imoto yamisa Eswatini. Usethembise kanjalo usayino konke lokho kusayino leso kuzivumelwano. Manje ke la lo sekukhona lo sekwentekayo lo lokuyena asponsorishile la akasathi gcinile lethembiso yakhe sekumako ke vele kutawushayeka lona litiko nami njengoba ngilisa ingumbe njengenduna ukuthi nihambe ngiyawuhand over tikhiya kanti vele le moto bayathi bona singaseze batayi yenda lokuboliki bawo lapha bendawo kodwa lesikwentako siyicancel yana sesivele se-engage bemthetho ukuthi vele sibamukise enkantolo sibeneke ngisihambeni simise timbi lapho sithi imoto iyahamba Eswatini uyayithola kani kukhona nabantu abesebangwenta nabahlukile thina sime nje eqinisweni siyathi ukuthi simise Eswatini imoto wayithola sponsorship sethu besasisicelile la sisithole khona siyacela vele ukuthi abayibuyisele imoto nathi nangabe kunjani vele sitabafosa nemithetho ukuthi abamnike phela ngoba sayihend-over le moto kubo kungabi lokuyiregister ngizoshona ngiyacela che ukugcina lapho kwanamhla bese sibuyisa impendulo.